Nginibingelele ngiphinde namukele kuyo le channel ehamba phambili inkeze lami igama engumfeza ngututhuko akaKhumalo bathi la sibona amagumede mawuthi usemusha lekhaya engizocela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu mangabe sibheka udaba lisenkezo namhlanje nginiphathele indaba ezinhle indaba ezimnandi indaba ejabulisayo ithinta lapha okaSimotomoto ebathi inkukhu yomnumzane basuke bayiwona befaka amazambane ayidleki kwanawe ngeke kusalunga bafethu eniyazi ukuthi mangabe sikhuluma ngayo lensizwa suke sikhuluma ngobaHubhe kubaHubhe ebecela lapha abalandeli bakhe ensukwini ukuthi ucela bamphelezele kwamlazi lapha kwaG ehall ukuthi ekukhona acabange okanye khona isu analo lokuyoveza emndenini lena ethe kulahlekelwa ngesikhathi sekhukhula ke nokhumbula bafethu ukuthi emlazi khona enemndeni elahlekelwe yimizi elahlekelwe emakhaya kubaHubhe uphume kanjalo lapha namachaoskazi kanjalo lapha abalandeli bakhe ukuyonikela emndenini ethe ukulahlekelwa ngaso isikhathi sekhukhula kube phethe igrosa kanjalo lapha nezipontshi ukunikela abantu abahlala lapha ehall kabasinikwe indawo yokucupha abantu ebebejabule kakhulu bafethu ukubona ubaHubhe ukuthi abanakekela ekhombisa nje uthando ngabo ke siyazi ukuthi mangabe ungumculi bafethu isupport uyithola kubona abalandeli ke siyanxusa nokuthi nabanye abaculi ababonayo bakubone kumqondo omuhle nabo kube khona abayokuveza siyazi ukuthi akukhona kuphela emlazi la kwenze khona lento ziningi kakhulu indawo ke so nabantu abahambe bafethu bayosupporta ngapha nangapha ekungabi yena ubaHubhe kuphela bekuyilona udaba nginika lona namhlanje kwezisengezo ngicela nenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohle ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke niphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.